Emiaye ne dross nenso maje bre na mo ne yen ehwibo mu edamase papa edamase Jennifer Poku Wireless Cuisine kwesisa akode maami enyo good news akowia ampon Gloria Ima Salami Obapa Christy Nanama Menupia September 22 sememe yellow sisi de umuhye sa September 22 no enafe Faustina Sewa Grace Asamani Vicky Nana Ifia Brown enso wa ha afi Nanama Kobi Ekuyokon PCA papa yawo entry asiakon enso ewa ha afi Fourth Vision ewa ha Danieni Ajei edamose why ameshwa mpa se mudi echi na mone yen kono kakra sa monfrɛ mu nuan mu na semu daba maso de kende idi mai asari bedi akon Godfred my Regina Mensa Nanapon Nana good afternoon any adofo na Neti Benjamin Akweti Saka Ladi kende idi my train Abu Isa edamose Mag Love Maggie J Mensa Judas edamose pa semoni enam lebenenso aba ane edamose ene asem weda ho no enye emo friendship mu ehu pa emebunu no abampa cho client no wonkata nanimu mame why na asem no so eburo me so pa na bibinti me client yi masesa ne din amano amankwa analedi case number 1 ejamankwa no free ya wati ahimu asanko eno free ton ya ode na kosem eba abedaye ode in court Allah ejamankwa Mommy, let is saying nyame adom na so anyesa Bible Quran na be focus ya snap anybody ade na ape Bible ube hia Bible sanse wasam no mudu peja yeme amankwa kra Bible me kra Bible sa asem a me bekan se asem a me bekan onyame hu me mobo pia oda ankwa dia asem na dia beda o maame ma wedia meka se boko so nye boko sa nenya ne se 2014 ena me wie SHS na me wie school no adwumasem edin pa de mame anti me de adwumasem to me namfo ene me papa so namfo anim se omo enhwem na omo nya adwuma bia na omo mpa adwuma ne bi mfa mame anti we na me ho na mo ka se me papa namfo ne bi se omanya save mochire adwuma nese samali adwuma omose betimi aye satan me so mehwe de wi na nemasi kona sika nefie enti wasa me so megitum na mekoye mochire adwuma ne sa enti makoye adwuma no fo na me pa che uyo obi a wankasa wo akukudura unsura de a utimi uyo obi a obodu Bachai me bodu bachem wa kudru bidan se ye we to save krase anti edum ne bi na se me papa mo ni hokra na mo ni akrase kra na me nko ametime hwe akra ho aha anti ema akudru de ni wa kudru pa Samson se kokra be wa nanu ye wa kudru sa de abetumi awa Samson ejatanu yo kase anti mome we na ja omudi me kwa chire adwuma yi ana master tia adwuma kakra na mome mieni nkomo o first day unya adwuma ni bida ye do ko ho na ye bie mochire no ni nipa egum sa no se na ho ye mome for the first time there no kwasem there ho badwire na ho dwe badwire no there me na ma ho bi pen esan se me nana ewuto me nsa so enti no ebase nipa enwu ne ayide ende na me nsuro because na madika ho be mienu miasa enan bi na de ma me ho dwire me na se okuduru mochire ho na
wohwe se de nipa sisaso bebre o honom na eno nko ana ade be ma ho adwuru ba se ni de betu aboshi kakra ba se bia obehu funu na ebeye se ase woyam yeso na asuru bi ba wafade no kwasem ende na bi enimi mu ebusuafo mo kiri ya o ka ho ase yemfa ntudwa bibinti adaworoma baby okoye adwuma de be si kakra to aso e ankwa mo me nyina se mehiamwa se adeso akese pa ba beso ametri so adai me hu de menye nyina ne se me de dim wom sa edru ba bi na eyese omudi funu bi ba na funu no na emeba wa edru mre bi a meba wa wom emaya nketesiafo ewom ene ade nti amo emaba wa sister ya oti bi mpachan na wan hu maami bi sei Mr. Champo ono so no tubu mpacha omunyina bi wo size ni nyina bi mpachan but emeba wa enti omo bifo me dia abije edi asemwa ana ye brother sak mi hunu asem ni nwe ba bi ekeka kono de fi ahwe yi a ebe kontiria abrampa mami nsio me mpa de chef fridge efa kauntu be gwa hwan ba bi asem ne keka kro wo onya hu se case na ya jeta amankwa mami no mo de mai wa ni bi ba na ede bacho ohwe se de mo akono ne sitie na na mentime ngina enti me komeso di for me mu wa Ghana ha ade o mu Shadrach Musa ni beti mami sesia ede some function no sana nsane me heba akubi boys bi we rom se ye kosi wa no ma betufu na najo no ma be hyew wọ́n shifu ko o media comment wọ́n say di o wọ́n kira na say bia wo ye girl o area wọ́n say opa one penny wo pedra na jo no ma betufu ni aboa e de kwasa sem na mamu e o mu ye asem na no ye de malady na funu nu fu asisi sunu wakono gira hansa a lady bekasa abrampa me si pension ma na suja de o kire na so why you set try to see material green and so hard no we are prophetess nyame che baso wa bedodo Mr. Champo ye di asem nema e ba na ehu o eye nkofo me se me ma me ye dwuma we bia na me ka sensem bi say o mo boa asem kra dwao ene we fra waduru ha o asem na no de ma amra no fra so obeba na me de ne ma IBJ nti me kra de mu so obeba anope na IBJ se bra na yo ka efu asem no o so oba ene se odi aduru ha se eya otisi ene adifo ye program enti na de ensemo ewo mu no nu baby a prophetess wa ben abofre ka hoen ye ko hwe achi afan o hwe nyame che me pa cho ma school fees mumia nyusu de anra yusu ye na telephone number ne da so no why na abofo di na chi no mu nyusu sa we ni abofo ketwa o mo bomodin so mbabo abofre no so bo nipa obi ati mu so da e basa ya wale no yesu o makọ ho bia abrotin krata sema ye basa adwuma sema ye basa bi how akoye huhum sem no frenya mechi e was 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 me pacho give us P capsules me pacho me secret ni no why e mere give us pebinom utumi mo adwuma na apomden ni mra unsia pebinom na obemasu no enye bemasu give us co capsules kan ko pebinom what ayamutim sapino any capsules no bom be china se bema na why bema mu na give us meshane de wa wani tu eba meshane de malaria join this we mu ato no o se fa give us GC meshane capsules no na ntu na mu saya de nyina e ma ho nye kama e ye 0543 222 470 na yenko yenim edusa eba mesha madansi ni edusa eba capsules kanko pebi no se koko ni ayamutim yetu ase ye mre ma wo de ho ye manko ye na wo no ye ntem no girlfriend tem wakasa wo say yes
10 na ye bema me pacho yen kan for do samala hype ma no de kan we to malaria say to malaria ointment ne be o massage na fe wo de edusa natural spice drink no abo adwuma ti say immune booster e boa mo ho de ni wie pay e 0500 110115 Ghana growth me pa cha ko padwuma ye wo fie no odunum ko padwuma mu a o se frɛ e 0308255775 na omuma wo adwuma enye Lawson Beverages Delay man casos opebi no ni bi tesem jejinem wose be ma tumi mo adwuma no bi ya na wonu mo ato koko Dr. Lawson we wose e ma hangover wo de ye yie wo de topon wo de je awade e boa papa anu sure de 02486199 kangen energetic drinking numusupa eye alkaline numusupa potassium magnesium numusupa do nya yale iron ebo ni numusu abebuo eye akoma bebo adwuma yie betu ayam tima fi so na fei wabowie no bom samlane ya obrema yuji amatafo ni road ba rutu nkwataro so 024 1449191 me pacho Leicester Ghana amwase famo wo yo ba mu e ko to ade bi o kwanchen amwase go heavy flow me pacho to extra long man de ye bom minty e ba yo na o de pint line me so bra yo wa hu ni die be gina me say amwase ne kama 030235 Joycam Roofing Company Limited so no na tuto no o menya abo pete se wo kina mesimi da ka ofre Joycam pacho ye IBR Ceflock MSL LOT Standard Sheet Eurota any accessories Halozing na yesan enso ema 20 year warranty obama free estimate won cry kaswa techimai sunyane boga wa temale kumase ye ni sokoba mpa mi police station e dia no hwe 0540125816 TI malaria pay obi wa bosumi bia o gina hospital ko malaria pocheche e gina so for your time na ye HH eno de ensawansawa bia ibetuna se namprole 2444 power specialist herbal mami akoso adua ya aban kasa otene pampa wose hepatitis mami ABCD ekosi Z fatty liver sciatica prostate sorry ayamukuro kompo fibroids kidney yes o no yase yemi legbosuntri ene dia nche kwane so yani just filling station dia nche nkra crowd so ye wo 02445444 power specialist no Bishop 75 Ashtam and the mama on money at you, Yodi Gu Nine, Yodi Gu Comb, engagement ring, wedding ring, Abis Macro, Abis Sardine, Sana Pampaso, Room 11, and Asantuaho, Nipone Dafom, 0598585219. Liberty Conference, Quasonia Copoya, say we are singles and a married conference. Or see, I shall marry. Genesis 2:24. Mama Esther Tonyum Dickens Ameba, Minister Kwame Jedu, and your memory de ya, and upon Unsia would jubilee. Was it bra now being shra? Oh, glory, hallelujah. Hey, Naman kwa. No, I was say, e mario ane ba na ye de na sere ya mo no fo no no egina so ene omoto no de wi shape na yi na ma akono na aba be hyem mu etuni funa koda ba chan ma uni funa koda ba chan Boko malidi boko abide wonu ba fidie no aposho ye metia na matia oh se me yesu ana maye malidi boko yewie wadawro ma ewie o
Order. Aye hu. Agita. Amankwa. Ada na we virgin unfa obada. Usisu no. Pacho me fa obada sana me koye adwuma no. Na die pa na bema efunu na bi hu akono sa. Amankwa. Pacho ya na omu fresh sana eba sana no. Na omu honam te said dia say biansi no for no say si shekini to no say si tie ni na sa pepeneti. Oda om de ne beto ana nufu no. Na nufu no. Na woso. Na woso sa. Nti no sa no wo ya bo ana sabi. Ana woni bi kodai. Mpacha. Etidi na asi. Se ba ku gina me so pa de bia. O gina me so me yesa me ntime kata mane me yesa me dapena. Ya brampa. Na modina ba. Oda na bibi enyema ekoso wiase odifo. Oda na gina wo so. Gina me so sa. O se die. O se me okuta bi ha okuta sekan ne ye gina me so sa. Se me na sabi onipa wawu no ekwan wo ne ho a wo ne da utumi penetrate mbajan it said entina make us the omudina bafufro sa no it said one ne da it said obi a wada na wo fa no je se utumi nkeka no je se won keka no ho enti one ne da utumi bu atopa pepe mbajan gumu mbajan kama obi de hye it said we fun papa obi awu ato obi ada wada na se one ne da bisa na sana akwakoyo Wanyem. Enti wafa nipa kan pen ena wafa sabi fun so pen na wo mo mie no kan human being dead body no mama it say there feeling no ya otie no after some minute from the die and they say minute from the die me te feeling no more change some minute wa boa Come on. sama jakwata sama atwa e chene ni munwe woni ha da na ati de be feel de o chene di for so de nsem hu bia na so so de boy tu a okekaye amon ye jia ba amon pamona mo ye so so de so Oba de hodi na so wa se wo da. Malady. Utimi kosi. Mo. Someone on kore wanyem kroda of all bamle. Ye bejero. Of your bamle. Wo nya wo nwuna no. ya aboama ensem hu abete ho kase emu frem wo ya fonda ensefie ha de frem a wanya ya boama o wi bi papa Malady but therefore ya story na Ukraine talk show for my me wan jiri mi o so Dr. Mensam we dey agere sasadro ni bi o amankwa said you utumi etin kase niema eninemu said I make I say mode na me share say nyese sama ni gina me so anya wanu wi pe mpache dabi wono mansa mpache dabi wani kan mpache manika na de kodi sensam fun no ana wo kwadwuma na utote kakra mpache men wi tofe wi bi mpache men bia Mr. Champon mumi anya adwuma kwa etoba o sama ya tie mumi anya asase nya toba o okra beti ase wada wuruma okra beti ase minimum kwa ye Mr. Champon ogusu abe kama adade won na ma na pokwa bra be wo na ye pore na kokoro nchansi masibi asibi no anu so yitwi nchansi na bi je so yi table no so saudi o yo hinti no atutu ntomate kwa na hey Mr. Champon, me want dream that be I want them in my so ayaja and net dear I'm not me. Opi this year, any man cost so much in the damn wall. Amankwa, who started a mass saying now, what foul my fruit son, I know, mother. First day I'm never from the die and everywhere. A day be a boy, I'm an enemy and son to me that a day. Oh, my drum be ban on me fresh. If you only na a free first day I'm from the die and as a yame. I fed your bear habit. Sanity until I said it was say me.
Nani adentina sa funu nko ana wa hura gina wo so ebi mu samani adi no owura wa hura gina wo kon so saa woda na oba daye mu ma hu na hu se nipa no tata physically me da me yese mani kura katape na ogina me so na sisi kura de oba na oni akura ketua akura ketua wow maledi wow efuru na so akwara ansa that's right no mo siri no mo yi maledi wanyem sa wo wow Dr. Mensa mai mon ko hwe na abrampa me pesa me home ka me nyamoto me pesa me home kakra I don't know because ade e koso no de me ni padua mu yeme no e ma no abrantie no ene na adwuma na nkasa no amankwa na akatua ne nye o baje na ye ejeni se bia sika na wo pe but wo no bibi ne be wura wo ma wo akono bi sa be wura wo mpachan yetete se ya asofo no bi etimi ba wo betoto begigi nsuo bi no ne ade bi a postmortem mo ya akwa no ne ade on begigi bi e no kore mpachan eno so na ade ekoso mpachan ekoso o mutumi ba begigi efunu hu nsuo no ne ade mpachan yenye save e bi kra mo ba omutinwi no mo atwa kakra o mutumi begigi efunu ni tirinwi ni bi mpachan ene yesi accident enso si a enuama na moja ne ade no mutumi begigi mpachan ay no no muton ma wo eton ma wo ada me wu munsie me da no a mama fa me nko no obi nkodi me come on because me say my man no den no wan konya mo kire ma papa obedi me pa so ogu ani mu ase ni ne kwasem o so no ya oni de wa ba he sa ma me boni so tem anka na buche for crack and for pa ma me obai amankwa obayo enti say ba o bai no ba sesei pacho with them one me here say ade ne di wachi no mpachan Linda mon frère Dr. Mensa why mon frère Linda say Dr. Mensa juma baby abo ma boaye ni why yesre say na o ma talk show cry ne nkasa na brantie no ya me mobodo do kwasem they say the juma de wajai mpachan but wo da wo na mpachan Mr. Champo de tonton na me de me ho yira me so mama me dance so mama ade wo bi na ewie bi ewiase ya yete no ena wono mo ekwa ade bia wo wura ebi krampo no wo fia ya wo tie no a wo so wato asase wo se Sudan no e wo wura na asem nyina ne se enipa yania ne ajuje aburo ema ye ho na abranti akoda wo kra de me na mpo na ni wo koda ke toa te se wo suswampa se akono ben chese me ria ohukura na ya kwa sesenye bibi ni ate agunu so bibi antingu so sa wo share ade na se na ade ne be wura no na how said normal human being odifo ebedi madanse how so betimi afa enipa 3 times enipa mi ensandako se wo ya normal human being no na sebe efunu wo form emprensa dabi asam nyina ne se obia fru ye nade me kan se obia meni no ya wo wuye no wonam ne ye so kama ye de da no na obia wonya 80 years 80 something no na ese we 30 years wonam na ye smooth na so pa se obi di ni framba no wo kanchia onye ni wo mo ya wo nsam wo enema bi no na wo kanchia wo yes ade no a so boni we ya ena ebeba enu ntini ya ka ne se owura no wo ya fomso enso ye nwunu no ye di tu emnante afu adufudi ade ene yakọ nenam na ne wo kan nyina so be na kwaje so wuwa why tight babia ye tight enu ntini sa na no guso anu wo ye no Mr. Champo mpacho wo de fa simpona musa na se tini ye kan se wo yini so wo ba se no emwanwa na se ye de bo no fi se wo ba no ye wo gina no so no ahwe kro beku no wo ye wo bi de hye ebi kura no fira busum fie enti busum no wo guna nim asasante mamre no obi a woni gina ye enti no se wonimu abusia no kura ese okopacho
when Mabusiana confession, restitution. I hope I woman at the soy. And son as I said, to the crown, what Jarry. Just say any guasia or goof will be this year, son and Moise. You can't wear your hinny be ye. If you can't wear your so be ye, if you will share penny be ye, if you crown your him. Oh, Sanima when we are timid weber. Tia, you know, no, Yamono. The man was Amankwa, me pacho, Mokatan and mammy pacho. Charak Monkovan and mammy. Amankwa, Ufa Abayua, Ufa Pennymunso. Bachai. Man penny 40 sessay. The same is a champ or musonso. Ufe be an army, society, me type we. Bacho type, maybe. That's a man about the idea that trouble radio to our watch. Men are me be studio idea watching. Ufa men so me type nubi. Bachai. And the young van say, what's so normal person da, ube me and no for near the almost me a woman for. Bachai. Nana no the own question. There be no for no phone on Quanda, me and a two. Ah, yea, Linda, I do for more, talk show for my. Hey, normal way. What you mean, me at two. Bachai. They said, no, I would done na so mobile, what that we say. Aye. Maybe I top pant a show. Bachai. No, I will panting. Bachai. Food is one to me style under the wood young. And I'm a deacon car, sir. Sir, only that said there will be a da. Now, fun will be and Sembiano, mamma da or fanon. As I have a penalty. Tisano would be a ufimo, wooden and nabo haboha, and as I is an amen, ubium. Yea, Mempab one, Mamma Romimpa. My bread, even Pabua mammy, my push, ye mammy, ye Pabua mammy, Mahuna, Mrs. Sammy, my bread, I brace you. Eh, yeah, Mummy and sorry, why? May I be Johnny Cona, Major, may Johnny Mummy and sorry, Mummy and sorry, hey! Paulina Bremwe. My lady, me da say. Nipa nyina ne me be ya adwene say nipa bi enwu kwa. Nyesa se bi wo te hona bibia anya wa na wawu. Ansa na obi bewu ne ode asie nti nipa na wi da wo yare ana wanya accident ana bibi na aye den. Ato ni mpofiri mu. Na wo bewu ne yede ne bekọ mo kire na mo kire man na wo ye adwum ye ne ho adwuma se 7 previous ma bedi no. Enya de a eda fom. Ana wiase yenka hu se boni bia e bedi na sase so bia no ebinum wo ho a ubenya ho asetwe ansa na obewu a wawu ana nyame beto ne nsafre wa nyame ato ne nsafre boni bia ye boni wa sase so na emom sasabio sabi abrante a wunya 40 years ba ko di obi a wawu die nukure nie enya de ye ade papa saa ne ma we koso wo so wi eje kes nyakopon aye wadom enya kura wo ma o papa bo ma ne yese koye no wuram na sabi Tokoto nkofo hara no omudi omu ni bia no omuso di bi no omudi omu nhia nkwanhia na enipa wo bewuo si ade ne beba mo kire ne wode yaku no sabe de wo ma akofa wo mu yi woni de yaku wo mo say ye de na fitin ya na wakofa no ana nipa so wu a sabe onya se wu ya na wawu wo ne na masasi so usunsum no ne ade ne nam sabe yakura na ye ofia na se ye wabusua no obi kura timi eka se oh nipa so ma se wawu ne wo ba fie ana makohia no ana makohia no ha eno kra na enyi obi na ya ne boni no yetimi otimi beda ne ho ade ye den a kire nipa na ntisa sabe obi a obe de obe ya ne boni na mom de meka kira brante yi se bi ana se ahunahuna wanka won sa ama edi aka beto akoso aye den aye ye wade bi ho anyakopon no wade bo kokko no wade twenwaso enye saa de na wo ye no enya de sefata nipa bia sabe yo mpraduasa wo ba asase so wate sabe obi ewam obi akofa ne da sabe wo yire kura wona neti ara wo kuna ne ai wo ba be na ni kunu ne neti a wo wu ya be ma ne be fa no se wona ne be dansa na e ba ko ba busuafo amane ana ko enya de ebesi enti a yenka hu se sabe o wiase ne da ho no ena ho kwa bibi wo wiase na nipa so wu ana wo nwi wo sunsumo ne wo sama ne nam ene nam aye de aye adwuma enti
se nipa kura na woku no wotimi kwatata no ekoye ne bone ana wokohune huna na ntese sabio obi amema ba woni me baabi a amema wu amema ba no no obedie ma na mu no obefa me se de wa wo ye dai wo pesebe eti ade ba kono nko a abemu asabi wo ye adwuma sika kakra kura wo e ma be na apa o madi wo ma asabi wunya bi wa abonten sesebe sabio efunu anase obi a ye de ya deda no ana obi a wawuo na emo mo kofare na so ma wunim ewrade yakopon hu ma mobo we bre obetimi anantia se da ache wo se masakira na oba bia koyara wa no afi obeda be so da bia na sabio obi a wawu so pamo de me kan wati jisi ye breki de me sere nyame ne se sa boni we ye boni a eni se nipa ye kra de ekom cause e kire bi wakofa no media ba fie we ye hanti wo wutira nyi na beti asi abusua mu cause eya na anya yi e betimi asa akwati asi ba bi nti asam na e da wo sa no eye awonto ato no me enya de ya de papa ne mum ne mesre mo kirefo se madawro ma sa ne ma ne de enya de ya de papa yesre mo obi wu no oba munya no no nkoda di na be se bie mu asa wi mu asa ka wo se bie bi kura nipa no wo ya limpo ni hu hia no ne ya de na be she fridge mu so ma gi na home ya na se bi o na so so o ye ne bone ne ma bi ho a ya na enye fine my lady me da ase ma me fancy me pa che o eya o use condom mpa che da bi me bono ro won so die wo waduru ana mpa che me ni aduro bia o ye no for money rituals bi ana mpa che da bi ana meka se da Thursday a eba me musa menye me ye wie na afiri ho me ho na de no ba wo so na ye me se menye de bia na ye me se menye ejua kan food do san na no mada but me ye to for 2 years we ye adwuma no ho 2 years it na se tem bia ubenya bia akono bia pacha nti mentimen kan amudodo ese ye de bi ba na hwe na no ho akono de a na ye de omo ba mo na mo rowro mo ho ana abusuafo no ebi wo ha ye na abusuafo no nyina aka bom na ma rowro eti mu de omo to on se ya ye de omo to obi ade chikransa na ya beba mo eti sa tam na environment ne ma so no na wo yi taste no pacha eya anadwo a wo kwa adwuma no na wotumi esa operation na na se etam bi a wo hwe mu adwo no atama obo se bia muda ho nipa nhyedan na bi wo so anadwo nti bi wa ewia ba ko na anwumre ana anadwo mbienu nti say sa nipa na otata ono obekai ekurukura umde free so ba but mentimen kai emu doso mentimen kai to be so dai bia na obekata wani bia no gina wo so abeje o mafra esofo ni bia maye di for bremo de kura de jemensem na lady asem na no den se de wo si ye de ni kwaso wa na enye ni panyina na omu anyway enwu asem ye wo oba bi won ma ofele no ho na wo de ewu eti se obi kura no omu a omu dida efuru no se okoyi funu no kura firi mo kire edere beto efia omu okasa omu kachire efuru no because me papa ti mama me kawo yawo me ma me Florence kunu ewe mama Esther otodwuma na beda no na me gina obi o kakasa bi e pa na chew kire efuru se na dawro ma o makwan anya na yire no o makwan na omra no ho se oti ase a na se omra no ho de a onti nanim ampa efuru ti nanim because me na otimi ka mu asam different koma no se wia ansa ne wakoho eti yenko nipa ho keke sabi ye bogo kokoko ye se nipa ho kwan eti na ofro ba no asene pa oto bo asena na kasa asodwe kwa so eti obi enu wonu motimi ko me ka se ma me wi a de ne ba fie no edan a odam no se wuru ha ye bogo ne kosem ebie no oye bibi maledi wodawroma obi wonu ma wawuo no ne wo frɛ ne ensamanfo ma wo fie onyina esre ye si fie eti yes wakosa keke eti obi wonu so wa nani abra wo yes adasa woni ne kokoda eti bi do ha okase ba minim bra bi so no so te bantema wo wudie
the same thing also ye echire ni bema no so fafunu on so fafunu na sa idea wo ho o malede ye wo ho e wo ho na omu a omu de mpie no eye omu onuro eni bayie omu de omu onuro ana omu tumi eto ono beda obi kwatimi ni efrunda ma de ti sa ne yire 3 days on 5 no koshem omu onuro de disra mema wa kukudro yes e ma so okudro maledi enti ayadia ekoso na ye ka kire se ade bia uguo bia no na wie ni utwa de uguo no betwa because ade na wo ye no bayi wadwen se oh we de enka bibia on se odu hu wura ade mu a first at na odu hu wura mu na no na akapcha wo ni pedi obibia sa na ko ye no ana se bi efrum wo so a owu a no ho ye fe osesa so change body ni fresh de oka no ye hu bi eti se wo ko ba ho na se wo sre na wo se wo sre na aka enkonko ye se bia ko bedi wani 2 wasa so nyin se nyin ayi oba na wo no wo nyin se no kwa beso maledi me se wo nyin se no wo de ye wura mu ye ba beto wonim so de odi for kan ne kure also de bofra etsa no na bofra no wa dia me dia maledi wa dawru mo ya bla pa dia ono ne dia eti nyinse na wo nyinse no de ba bra wa nyina wo de ska be gyan so edu ne yes edu na chese wo ko bi de mabago no akoko hu na degem adeje na ko hu ye no bia oba no onya hye woni won se ma fa mu nyina no obi woni mo no fa ho look at daya wo de da on fa ho wo sori mo on fa ho oba fe on fa ho na oba bi wo ho no ma na oba bi wo ho no mu a ofale no ho eto bo hu bodani bi asabe wo bodam se de na japode de wakata so oba bi wo so bodam so a sabe na japode de da ho enti sa ba na ko no nche no ofele ade ene wo bawru ni paduam enti nyinse na se ne ba no wo betwere ma no me da se enti ye besere yi nipa akono bitimi aba nkase obi wowu akono ntimma tumi bi kwatimi kasa kira wo ade akoye ni kwasa wo ye tutumi timi twun okokoye boni bi anim nanka bibia bawura na so fitu no akokoda se we ye funu sa efunu maledi man fancy na ko before I am a Facebook obi say on nyinni mame eye beta say wo bagie di na da obi say dura najo a wokotu fun ko twena ba ai na de ogidi eno sa emo asem sei obi akosie ni de hie no o se dura najo na me madamfo ni akotu fun ni ade ba ya bunwa ni asa da tuna taka esi ogidi me say obi be fa taxi wa chim odan obe wi attack on high taxi o mudu kwa mu no eno yire no ku boy ni to ni twe no de taxi no edwane ba sunwan obada be jane na boy ni jira ne kwa so boy na dimrika ko report to police station say wadi boni bi say ante no o kire ba bi o ko ni boy ni de wiram kwa ne fu ni ya ene so ba di ema no a be ye press conference ni a police for sa dia wadi nani ehunu ni eniema wo wiase na eni ememu ana aba no chese wo dwene ho a tiase we spiritual ya chere tibibi aguru so yes fa ene bi wo chere say ye nyina ni be da yi we ani dabi asamante say because e dey ye be deliver me ho be to no e je say po ne ho ban eti mu amusi ebubu de mu nyini no ye de me de mi gidi pa ba achamfo ba mayade nwane na oni paduan de ho yade ya say yen kase so fana ko kokram wabati anxiety achia na o sa kwa ko to geda stroke ni namu sa yade so yade yes bi atuwo na nwuta obi mi achamfo ba se ni wo hutumi wo hohoden bra wasi from 0244988004 achamfo ba na o si yare wa nyina oboy ba and medical research to adomanu obi afifre taxi ka ho ne ko ho wo ya dwuma kakra no wabre wakoma bo kim wonase tukuro wo utrase na wani tutu wonase tatai ti paye den wani tutu so kwaka wa ni paduane se sabo no yeso hawa bam wo awo mu hawa ba ne ya wadro ato adomanu kama
but modern so be we the preke se powder two variants sada ba wonyam be mo jare ho wa fa 0249 761 508 where your Boris B and nam papa fi proudly efiako penam papa we anu so de ka ho ye organic ye ye me pa twa akoko ne nsa to party ko engagement dia den fabi to fi for phone no e number e be board that Bantama High Street Sawase Market Santasi Runabout Poku Trading SG Mall Shebwedi Junction 0544444453 Spanish 3 power combined edro we di emese obia mpabi anti-aging jingo capsules what drink be adwuma ukrade a wurafi obi mobile phone kura no wurafi me pacho any was Spanish garlic mixture Spanish garlic mixture Buoni peduano ma cholesterol ne ba form etu alistosis udwale ahokekawo obra yon be ye kama 0266114111 na onso entimi mu a yemfa sima dubi mie ahoma ne ntumansa na ebesa ba mankwa obinya akra nkene stoli we mi bie mu a because me ho adwiri mi bra ahoma ne so the year can be our experience what in what bakwasem be pen 0554931931 now also for drink ni wa drink ni bra bia the year can what in what bakwasem pen hello atiato hey boy yeah boy na me a na wa ya yanko wa na wa na tibijom wow, you have a total ambition. That's now. I'm more about it. I tell to me, let me do as a CA. In your bear, we not need about more for Papa. Now, so also, we are in a form of check. But you want to be said, the form when you are not saying, I was in the form ye, down or see, or wow. Warfare. It imagine said, you what you account for no. Okay, very. Open the phone. And now, why are we back now? I will never say, then you'll see lifting and saying, oh, come now, what the end of you? On call every as I said, the ticket go to the banana. I will treat each other if you know who you are more treat each other. Ah, never ye are not. Oh, for a blue count. So, the better when you need to tell the way I'll be about hello. Hello. Pacho din into But our friend Isaac. Nice program. Now, me we Anna, we are gonna call more children. What about in the bar? Now, the team, you know, over to chat. I want to try the team. Why can I must say, Somati, if you tell my meeting, Tama dresses, and I dare say, with the same, you will now offer. It will be do fear night, you will share the down to that came. You will so long as it may be just, it may say a cover the dinner sign a CC in the hobby. It can be very equal CNO. Let's say the Dawana Mamma say, and call for no Yamano Wafano. Na me call ye bibi wo ho na wuti me call danka so na me fi na pro de obo wo dai ni na me ni nyina so aso ampa ana me call ana ko bo me pe fo amana me ma me so no fi ahun fi nti na say perform rituals na ade ana na de me kan no ko ton sa na ade me perform rituals no ye wie no ana ba damas wo dai ni Fear me, another so that now for the ship say what the Tamana and Talan in Yamaneba. But lawyer rituals and so say, almost you share out from Ma. What we're finding in Abu. Yo, because Senna, no matter the name, is totally. Check. Yenny now show be a gay be better has say or the defu Nesika Crawford Begu. Omu Jesus canning in area. And no mudi to be via the sky ban with the sky ban. Nyadu de mobia. Eti a coso. Na branty and what could it yenia a tata now de better. Hello? 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 Pacha Udi and you.
Levaja mani majino. Yo, yentio. I'm worried. Me hoye. Ya was ready near the farmer room. Ya was ready near the farmer room. Mentio, who yetio, Now, but I didn't get in this brand and say, in the corner to this Anna, obviously I was having you one and I'm seeing Diana. Yo. There is a there. Someone had to move in now. One more by a Sabiana, then some more and Sana. Was his studio. And yet another one, now young person more doing, I had there. The other of Rano. Here we now have. Yada say, young corner, yani faith. Sompa Nkomo. Nade aje ani su. Aje ani su. Yana nkode bia ya na sometimes no. Esem ne doso. Ba ni nyina mu no nyame ba mu bibia be fine. No cre. E be nyame ase yenchi ahwefo ne na nyame ase se ne nso de adom ye prophetess Dr. Elizabeth Faith. Oni prophet David Faith. Omuda Divine Church of Canaan no. E de ncha sonko ema obibia. Ene eye da nyame adom ye na meka se yene nyame ya adom etime be studio ha de ebi e wa hoden sonko e de aba but nia ono nso ade ache no na won so hwena pom hwena poso na poso ne kotodwe se de esitie ne na hoden sisitie a otum se onie ni da so bia e obebia ne nam no bi di nkomo na me ka se yade ba ebi a ache kra be na otwe mienu e kobosome wabusuafo wasori ma ne namfofo ba behwe but ye kakra na se count to them a no be a paba the openers manane ne nampa friend kra no a onfa because untimi connect me untimi connect chen odimi sa woda dem eno ne maya de ya kese pa petoda no obi akọ adwuma na wonko a wo fie efise yade no agyewato edem ye hwe yade bi o ha mu ba ye ho na wo hwe yade na hunu se de yade na sitie na wa mantem no watena fie ama yade na ye kese ne na ba ye kwankro da no so de na to dem na areho ye hu se Ghana ha no se yade e bobo ba yempe kira kwan se ebehwe se yade wi afi na eba matesem yemu ya matesem ni so hyehyeme se obatu na mo se wo kwakwa nhwimu adekode eba no onye no atena se ya no ono ahia du bia no oto ono ahia du bia no oto boy bi bae ho bae se de wohwe se de ne bema no asia ye na esitie nsansan ne ade a na wotimu se ono no waye na dwen se obaginani nanso obaginani bia nso a opese o mafia ma ne ntino ono madu a ano tin ene na ha no bae no kana semu a kama do no mada eni nuru ahodo a wanomu a na chese ano de pa eno na me tu fo ka chelte enye wadwen se sa ne ma we ne beboa because one enu na wo num no a wo ye adwuma no sa no wo ho de ni nyina na ekono eno pa ho a ntine wo se ye adwuma ma mogya ne fam koba no eno so wo sintini mu eno achi no o kidney no a eno ene boa esone o mogya so ne ma mogya no nya ahoden nya hemoglobin enya oxygen emani pedwe nya ahoden transit no sa o kidney no o se no eno nti hwe se enu a wo nonum se wa wo fi upem wo fi wakoma mu wo ti se oba bia oya obi ho ani tie ne tie de bebrebe ho a ehia dru tie de obra etumi ba but obi tie ne yakakra bi otumi so wo kodwuma kotena wia so ache ono ankasa tumi so kwa ahemache no oba na abobe nunum ewia no otena so ne bre ne niema opa ya wo kasa bebebe no onim se betumi amantia ne ya ohome a ebeko no anu madru yade bia na wo so no madru na wo so ba be nhwimni hu se yade wei enye yade a esesa odi dru kan obi anu madru saa ma ne yade no afidi abe kwankro da no so na nhwimu a yehu ne se yade no se eche ewo ho na yade wei ba na be kabomu a na o cells no ye wo nipadua mu nipa bia nyankopon nimdiem no o cells odema wo eye 36 trillion na odema wa ebia wo nadwuma eye ena yade ba nso a yade bia nso wo cells no de eha no unipadua kwa no yade bia bia wo ne ye wo yade ba ese wo kidney ye wo yade ba ese wo liver ye wo yade a ebeba no na ese wakoma enti wo ye nhwemu na hwa wotumo se akoma yade kum nipa se ni bibia if you are cancer ne toso na ansa na cancer be cancer na yade ahodo na be ka bu be cancer enti cancer ne ba eba ya na ne hodi ntem but eba bedru ya na ebiku enu nti ne yesi ye nhwemu emfa dru sa bia kwa obanum adru obi ho no adru osi pain ne ko mikoto dwa ne tutumi ne ko ade kyen na aba onum adru bo se wo ha na yawo na saba obusa won se die ntia won madru ade nti na yawo ne ko asaba e kire wo se yade na aba no ye ho adru e na wo fantimi srew the number ni tudwa faith we party clinic ye number no ye ho ba ye hwehwe mu a ye mu odru ye ni edru bia si ba bia so ba be ko asem ni atama ma saje konom ye nya ne sa sade ukọ abruchi na wo dodo na mpanimfo de nti mu pe abruchi ayare sa no nhwemu no mu ye
ansa no mafa aduru abruchi baby no a obura baby say me koto aduru e de ope na nye doctor ne dia ma obi de be ma obi amfa ma nti ha no de ya ne say baby abedu bi atimi to aduru bia no nti ama ekum nipa sene yade na nkasa kra no a ye yare no obi ho a ne yam dwa no odidi a na ne yam ya ne ya uja ne 910 utumu say e yade we nka yade kituwa bi but ono ade nipa no yefu aduru bia ma ne yefu yade na ye kese impo say typhoid mpo a wo be wo se yehwe yehu de typhoid be anase awesome pa wo se yehu say ulcer na aba no eye ulcer type be na aba eye diabetes na type 2 na type 1 eye de wo so hwehwe hu eno ansa no fadru but ye de timo num duru ama ne ye ni padua no kidney no asai enne kidney failure aba enya asem kitwa fa number no fe wo de oba enka wo yade ye ni adwuma ne se be hwe yade ni hu yade no ya ma yade no su ni ne duru pepepe se na bi opam yade no a okwa o mabim number ni 0244 58 38 59 0244 58 38 59 na 0275 96 94 14 0275 96 94 14 me so ebi ana wani odi edru tagu so hwe hu se wani say ye 10 na ebobo ba 10 no chance free baby wa hu na de edru so awo ho anti na dodo no ho na 10 no abekata nani so ehu pa obi ho anani no eprunsuo na chance na mprunsuo but odi edru so ama pressure ba so ama nani no no obi din komo ogina okra no a ne ni suo fi nani ase ba me so chane so say eni ehu me so wani no eno na de ukọ baby ado ba ade ehu pa ne se wunyi nu baabia no ni efra ya na ha me se ye hwe obi o wo de ne ba ye wa otumi se nka wunyi nu baabia o se nka yade de nto dem but na me se yade ne chance ye wan pan hwe no no anu nu nti yade na kana to dem ye hwe memma obi o atenten gram otumi se o obi e se nka wunyi che na enso yade no ase ni pedua ni nyina ne se ye nuane a ye die ye nsu a ye no me mframa ye home ye nyina sei those chemicals agiafa nti unuane na wudie na nim se wudie aduane pa no kane ne ma me no ye nkontomre nkwa otumi se nkontomre nkwa ne sui enne no otumi se oputo amfi kontomla oputo anka ai tonto na opese kontomre ye mra jodi kan ai na de atum na hwe nyado akra no utwisi wa kakra kwa otumi de sekai atwa nse cake ye hwe yen wo kwa gua aduane so an wo itumi se ani kokokokoko sa kokko no kwa ye hu bi dan so nde ani kokokokoko edi ade ne wum me se enuane na ye di ne hu men wadwen sa won so de wo ba pie ti koto na maguaduane so ene obi pie a wose di se meto de nam e ma ne kata ufu no so ampa no akata ufu no so onim se ufu na wode na makata so ne nam na wo ba wie no e haw kidney no ntimi process time odidi kwa ha adwen bi o wa na dwupre na odidi ya no wada obi odidi bi ya no asa no moduro sa time na wada ehu panti na obi o ha esi wo oyare cause obi en wa onyare a obewu edaye mu amono nsu amfa no gyanhye no na wada na esi wo wudie enyeyi me so be yenhwemu ye free medical screening be yenhwemu ni bi ye hoye ba ye ye wonkyerekye ye wonfidi ahodo de de twi finfiri ni peduam de ye de massage wo ema no de ye vaginal steamer ba bi o ho a wotumu se ni ba no yes enem panyimfo ni nyina ye maame no bi o ho ba wonim se bia ni sisi bia na nkoto ba to no so beji man de ni because no wotumu se no e ade e mamma no so anije ti mampe ni mfoni nyina no mu nyina bedila ba o ti o we de man di adanse enso e bedila ne abedi because no de so anya ma okunani ankafia okunu kwa abonte na de enti na weekend wo se be ma bi tulan cruise otofu obe 2000 egu no de kwa aka obi okọ ya e o de wo hunu e do ni okọ nso wo hunu okọ ho ye kama enti o tifia na ninye misaw odi ebra be ma nso ba wanya gono candidates chlamydia eno no ye behwe modu ye okumase ahenema okobi 8 mu Accra Santa Maria Antiku Junction West Region Obogoso station old asida na ukọ eye Koforidua Opale Junction fa number no fresisi a ofra uba enkan ya de free medical screen bra baby number ni 0244 583859 0244 583859 na 0275 969414 Yami Sopi Yada doctor say e kanisa na hene makokoben kan ho na ko enkran so tuo Antiku Junction Takrade enso Bogoso American House ho a ko na yensho kama ni wiase amaman kama sem no e ya na ene yade enti ko na doctor ensho enye odifo pa e wa homa ne so
Hello. Hello. Pama hey. Yana sister. Asema be dia bro yesu abrantie bi se okoye adwuma wo mochiri oni efu akodeda sese obeda bia na efu nu baako oba ogina ne so ti we no ebi mu kire sa agire ekowe ofun kro na busuafo kopa ne chew ansa na ya breki mono ma ye huhumufo sen na ye hwe no we dia ye nka ne bone Bible kra ka ma ye tiase se wona tiase na wona ewu eni twaka na adia eye emu asen krabopo unne acha by ewu sesa ni me by Chris na ekosio we ma wote ase se enye ade papa enti da sani bi trasa ase so na otumi ni emu koda wabomusu a ano eden nti we se no odi fin abefie enka tete danka we esi etwana so esi yiri from esanse uhu aponche wo hu se ni mi aponche ewu oni ni be hia na mu da ana kokko be hu se ni mi akokko ewu oni ni be hia na mu da so da se ni utumi da sa suban we didi a na wa firi ni pam na se why aboa ne sa we se no hu mu ene hu na mu ni nyina no wo gu no hu fi we yamani betumi aye edi na betumi aye de aboa no nti na gya ya fra wu nti pa bi se no ade se ye frɛ onnie no ne dan no ne honhom no ene ne kra no ne pa ne chew ne ene na kasa ne ya frɛ na bi obegye no ne ya ye ne e do dwira no ti da be na obetumi abekuma sa abebo asa akwa no na bi aduma Saturday coming me do kuma se okay eni ye be me na ko na wo be ba ya sam na bana wa ba bi hia wo na wa hwa aboa no gya wa be twa to ayi desi ye nsoma koda sum na so ko a na odi kuru ba ye mane na nti ti ye da fi yo ti amankwa de asie odi aye futuo bi be ma wunuanom bachama de na obeka de mekanya ne se na minim se me de metiwra BBC mu a se ne betome no kwasem ni se de me hu no nyesa na obia hu se mani kura mentimen kata mani mentimen kata o gina me so ani nti ama me ho kire me pa nti se we etimi firi me so a nya da me de metibi wram bi na wonu bi nso ekoye bia de na wo ka kire no emu wa bache de atumi me yonkofo omamu ye adwuma mo kire nyina ya futu ekode mamo enya de papa odi betibi wram ne ochina ga ho sade a odi uti wram no enya papa mfama se de me ho kire me no sana oso ho ba kire na kwashi ba kotike mu a o so di me de mawo omo no utimi di omo kontrol hobo omo doge na no de udi kuntu ayi nye wa ye merenti ontimi eno no yana yana ye penentem ntinya fe no bi mechi me kasa no je se jama de ne twere ban nti se nka anya se bia na ka de na twere anya se bia ye pentem de aneka obetimi ayam na yi obetimi de na twere ban bi baabi afugire ne to no ma mpacha odi afemu ama no ti mo pentim ti dogede ti omodi ene de wuru ma sister la no a ufi mu bi ha na kirese unemu a Yesu mehwe wo Yesu mehwe wo mpacha Abrampa asem jese adai ya ebo ni bei ani em have Jesus se de na o ka control no omuwo da so so obeka ya omuwo omuntu magoa kesa kese o so omutimi de hye oba na oba na ha na pu efunu na sa no mind dey ade what the funu aye sleeping good no wo pop na what the funu pe oh me need a funu pe ba now you dey hu so mbobon to machine na yase me research kakra wo wiase eh wo ombo santuma na wo de wonti bi da wo ne yebusa no ombo te se de wo di sumye eto yere ayase de oh yes wo ye bi da
yanko computer so ejodi mai ye buje bukaba ebro me so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Espejem Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space I would run in Bishop Jewels. Yenim ni frititi we din somade hu jadada ai wono no dido no etson en somade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo and you want bako Bishop 75 jewelries. What's the word jawari? Who is sooner? Who ye kojiemo? Adibia and ma opani pem wa hu sisirie muti. The other best was the other bet to home, the other bet to sa, the other bet to 9. A jewelries dear a Abish Kumase Yewom Room plot 17 at this year market Chihuahua Abi Plaza at Dankesini. Ejuma phone any mut a juara copem memenda and opanunsia copem renuncia. Abish will be more open to do more to any bako say a jewelries dear a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 na 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Hey, middle. Now then, I want to why stay for Sano. Eh, no, Jama wa bre. Akos, send your men, send me name to Shemeno, a moye to treaty. Means me sorry. Who name one? And me free jump by and me catch you say. Mato 3P garlic mixture. Ain't Numbian fan wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And mamuja edu mofusane no. Eche natural garlic papebi. Any idea? Aha. Now no madam for Kofimpo catch them say. You work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Now man for 2 or more 2 guson. And nasem get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny waposo na sorry who complaining no. Sa wonum 3P ya. E big Johnny say edroi enya mapem for ema woma no for anasa nkwada wonya nyemfie dumienu. FDA agi edwede nkratso yi atum 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. Tell me what come master saying and I'm right medicine. Missy, everyone was saying, Nippon soon I made this. What made Jimmy coming from a crowd of baby? Hey, that's a crowd woman. Now, Urawe. Let's go with the Jamie Salmon from my dinosaur. Come from the from offer. Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Abba Maimuha, yet the board dines who are Fanan baby. Would I see a board dine Bisuaha? Papa Joy Cam for the more Ghana. The so more Ghana, who messing up in question. Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type BM, Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now, what's a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for Nebe Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali.
Bolga, Wa, and Attachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Anti Manin Sanka. So what about what your papa Piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me, bread to my ding one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. No. If you are coming, if any give us cold capsules. Say yes, is ya red the walls. Cold, what did you nip a dream when in our posa a mamma and Tima Wunja would name you. Give us cold capsules. So go ye free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do kwan efa. Give us cold capsules. A pain for a batter one more menu for an kwada when if you do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish honey and about surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complaining with sisini koko a epe agi wakade enu hu dwakase pa ne Nikodi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisi ya redroke simpa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo biye. Sudi, me come on mama adwamo. What does ye aye chuma. It's a living testimony. Kona kwa judi. Yeah, damn sorry. Obie Timinumbi. I just attend for. Kona woman for done for. Any the only fear do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atum. Yama for Aqua Babiem Ediaba Sompa Nkomo no eso. Say Enra sure ye no. Abrantia ne nie fra no. Adofo nyame hiramu. Dina o UK. Odi biaba ena mea minuano mema Lex eni kwakuchi omuso di 2000 aba odru ha wa obeda kwakuchi ase abre ushu oje ya wa woro ahye o msere pese ahye shu no nti ye do mo ase papa tinyame ya adoma wo chena abrante ne bebe fia na waba begisika no ti da mase se motumi aboama Nyemena akoso kama. Case number 2. Hana Jebi complainant on ma dodo na friends ma mejomo. Accused Samuel J. Eno Bremai. Court. Order you court. Ame. Ati say. Kasegua kasemunu. What to say? Yo. Your Bible, your Quran, but we have focused on national property. The Bible. Oh, sorry. We call redemption our faith. Be one not sister. But we call redemption our faith. You. Pija Bible no kosoro. Why? Bodin, me. Me. Bodin. Me na ajumo.
Mikra Bible. Sasama me beken. No cretrodo. Me nitro. Nyame boame. Order. Edia na esi. Ami juma. Mini be a bit na say friend Samuel Enchi. I will fit it rimbo ama. Ma wonne so. Pacho mi shia be ma be a friend. Ushia na kwan be so. De bia mu hie mema. Uhia na wen. Pacho mi shia no stage junction. Na yes, mom say me father enko 4 months. Mi shia no the number mom say. Yeah, na my friend. Say do you mean my friend? My friend no so enichi me no person metina. Na me it's 2 months na. Oh, ma me dia wo your voice na asem no ye na yeti table hu kra ye ntio. I don't mean kasa. Be one no e. No, or Jamie number na my friend. Wo ba besi anu je number na friend. On the number. And a wo friend so open intem kwata. Odi be wo mama waji wani so anchi. Friend no. Ana ka so me be shia no. Na koi. Person metina. I'm kasi you Martin. No small be I'm sit them ni bo. No say ni ji mo person metina. Timye no na nyin se bai. Nyin se bai ni de kotu ni no bai fie. Sa time na na tena design. 2 months. 2 months pepepe. Wako fi mu akonyam. Modiamo. Unsuro we. Azare. Ashia be ma bai wa ukota de no de ne number ma me na me shia no se opeme akofi mu 2 months afi mu say ya utu obleki sare se ko chenchen tu mu ko chenchen tu mu ko gong odi awuwo mama ene ko si say na yin se bai ana mam de kotu neni no say ene dia obeji. If you want me and tin in baby. Na because o mse sebi o mental agony. We wo yale bisa. O nyale. Na di enti na wo hwa akola. Ma. O yere. Oni yere. O pema. O ede adwuma. Mimi find na otu bi store no but sin dia minim adwuma o ye. Akra na nya sei. 2 years. Nisika sen aba ho 2 years ni na emu no. Ipacho mimi ma me frɛ o mo no. Na o me pacho 3 million pa na mo di buy. Onyam no hwe o ma ko hospital. Bibia no ho no me buy. Why ne be you hospital? Mama. Mo ha dwen. Yes na nkai nti akofa ni abo ka chedi nsohie ko bon nsohie. Be ready adwale abaya. Ti say ye be frana koda kanyesa. Say so head adwuma. Adwuma da wan ka ba on kan. Uhu na disay. Fi say uhu na disay. Last week Monday no buy no I did 1 million share in the balance when one. Answer no the 1 million ni be share ni sem na sika sen no de aba. Akula na 2 years ni di nkomo no si 3 million na oni obi de buy. Fees akura na 2 years no. Eh bombo krat marriage de wakobi. Dr. Dawood e betena se why. Eni ni bombo krat marriage ya ya wakoro no. Mo hadwin o. Misimusi ma ha mu wode mo boboto. Koko boto mfe nwurawura mu. Na musimu ba fifi mu. Ene yabo ama bete ka kan. O se mo ayi mu se frem. No mo so de be wom ama mo agimani so. Dr. Dawood. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yamon koma. Yo me da se bi na ba so mame. Se bi nim se bibia e boko. Yo me da se. Mame nchi ya sompa etiefo ne ahwefo nyina. Se de odi kan me din no Dr. Dawood. Dawood Eba Hospital ayewo Edweso Krapa. Baby akane na Metro FM no ewo no. So mame baje de se ame nama. Many timijia mane broso. Ye frefro. Yes. Apa hu. Apeja. Enu akokora bi ka se ma mesre ya 81 years so. Na menim se akokora fo no manager ade no. Se be me wu ya. Obe pebi nya na ejabu adu rafi. Ejabu adu betra 85 years. 81 years. Or say be yes 20 years ni be man pejada. She. But obi catch and say obada would we be peja. You am so buy no your trick send this in enia. Ti edin komo na bisan say no beni ade na peja. Aso minim say nyini onti. Me dem eje trade. Na me say me ma na peja. Ejina mu. Eno a ma chi no wa frame doctor. Apeja na so wow.
81 years. Obisa onowie no bisa am say doctor, we sure say me nya ketesia bia ensa ante nkode. O ba sa na wani age say adwuma na wo ye no. Eni gi aba. Hwe ma me bia stroke ache no. 5 good years. Ne mansem wo bi pa. Omo de na chinia enye yi. Eno nti o ma yo ma dwen say be edu ne de. O ma bre. Eno mo ja na to. Na we na ne baba ko tie ya no say se de Dawood si kasa ide. Ma men nya gidie bi na men fa e ma men ko ho na yen ko. Enkohwe. Omo de ne baaye no. Me hyomo me ma mu eti ase se nyame ne penko ade a obesore anante. Nyankopon de ne tumi de so chen tumi bia. Na Allahu safi nyame ne yare sa. Allahu safi. Yes. Yeah, said na yare na che 5 years in intia said never to do so for 6 months. Oba 1 month 2 weeks. Na ne ba e de ne ba review. Omo pa ke ka na ma me na nkasa si for ma o nante. O nante ba. Ne ba ne dimrika be frame say doctor be hwese me na me ma. Me ma me nante. Nti say no na ma na wani age. No correct. Open even for 7 good years a stroke aye no. Omo de na omo fly no countries be say 5 still a enyi. No obi adansi a okodi kire ne say mo de ne kwa Dawood ho nko ade a. Ne ho beto no. E no mpagya ne ne baaye. Na me ncha de senka owo sika no. Nke ebe hwe sika no so aka say okay we de ebe gi sika kese e. Ba de je kakra bi na me wo gidie say se no beto na me nya de chance. Exactly. Ya ne to adro so mreti ya obi na opani na sori nante okura di bre wo man mu no ntimi nko adwuma bio sesi a okọ ne office ekoye na adwuma o se me credit ma me mfa me sika nto airtime bio nti every week o ma me airtime 200 Ghana cedis bra me yusu nwie ye no na o se ne biba bosume bia no o se otua na adwuma yefo ka o de Dawood aka ho a bosume bia o san tua meka we na chere sampa adwuma ye no nti wonama last me madam for ba ko na ma we study me who say me na ma na masre o ma na masre no bi say me doctor and intra then tina me study who say wonama kakra na wasre nam so mani agi wo me mu esan se hwe nipa e wo wi ase na nyankopon watimi di adoma chede se yadom me se me hu ahaban we se bi ya champon ese yefunu yade ebi a mahogany ema moja ebi a yefaja ma esa babaso yefa ne hini a ma awo na nyame timi na meso keka we num nyina bom ntimi ede ye nsenkyere ne sa yade no ese me hu se nyame dom dedo no kwase nti wo se me sere na obi da ho ontimi nsore ontimi yehwe no ma pagya na ba Dawood Herbal Hospital ye de aduro kana na wasore anante a anything na me na mama nsere ubesere yes your number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yo kumase ejeso krapa baby akane na Metro FM no ewo eba junso mu asese obi afra o say Dawood enim say prostrate dey we expert enye metumi nyame tumi na me na de adomache de adom me emema bebre e wo prostrate a o ma fa ne se baba so na ye omo esan se odwunso a obeti se yawo e wo ne be mem obi wo kra na be ma bi ne oba edi nhyiamu during ejaculation and hu sane no e wo se nka ho na atenka na onya but oti yawo emum e wo ne be menim prostrate no se how be ma atimi ba ne sa e na be ma bi ne oba di nhyiamu a ebra ejaculation na ne hu sane no on say e was so who sperm cell any semen semen ko nsuo na beba no isa say nka ye say krogen no emuja ewom yade e na aba prostate dokoro ni seta e na eba ne sa e na obi wo ho nso a wa odwunso mpo a odwunso adwunso ni twa no na moja e di akire be ma wo sa atibie no manye ni nyina na eye ennemu yare na won prostate ne ba betumi ama na ba ne sa wo ba Dawood Herbal Hospital e do to adro so abreti obi sa de we nyina betwa na se one treaty na ekwa animu a na afi obo nsa dwunso de wa na onya lower abdominal pain wa yase oyefunu ekwa ase ho pa no obeti se ho tutu pa na dwunso de na wo kwa agodwunso a be ma wadwen kire wo se dwunso de wo no ebra wo yi wo ho ano e wo se dwunso no ba but obi betime gina wo be se 3 minutes 4 minutes kusi 5 minutes na dwunso no mba ade se ochima ansa na dwunso no aba bra wa chima dwunso no fi se wa dwunso awie no o hye no ho na dwunso no san leaking kakra eba prostate how no bi no obi wo ho a wa hye no ho awie sima be se mienu miensa na wa te se dwunso no san de ne bio wo sa ate bie no mu a ebe ma wo kokete so anadwo a
Isa say be I sorry once and answer twice ejunso no. Obi timi sorry 10 times, 15 times ejunso answer na ade achi. Na ejunso no nso no onyinso piu. Kitwe bi sope kotranse ana saka no. Na saka no. Nti anadwumu no ntimi nna. Baba we bi enu ofia ohema. Se wodi adwaye ho akwani abe. Areho yare ni kwanse. Woni onyam ogena wo. Ti say do sa stage no a. Ene de obe konsa. Ne de ye wa no. But memma ne de omo ntimi nna. Junso obejunso anadwunu mu no nyina enye ne nyina so na ye prostrate bi wo ha na ye sikire yade. But e ba ne sa na oba Dawood Herbal Hospital. E simple. Oh nyame tumi nti enye simple mame. E simple ma nyame. Inshallah. Yes. Ye ne to aduro so adwunso no beba. Ena obi won so ana onim. Ye wo bia ya pass catheter. Na catheter passing na say ye de duro ben ato. Yes me ya. Ya. Na say wo de ade ketewa bi ntakra kra de try say wo de wura oba ma hwe ya wa obeti. Ne de duro ben a ene oba ma na ye wo size o. Be ma bia ne tokura da ye be ma nimu no. E wo size. The catheter no ye wo ne sizes 16, 18, 20. Se bi wo ye pia so na pramoja. Pia e ko shem na akoto blood animu. Ansa na Johnson afa ne duro ben mu apie. Hwene ya na reho sem ne se obi wa ne prostrate na enlarge to the extent say wo de catheter na ehemu a entimi nko. Enti sa bre no se Johnson na ewo mu no so ampia se kidney ne ye na dwuma enti e se Johnson no foforo ba enti wan hwe ye de ewuo be ba enti na ya se aho no enti ji se ye ponche na ya se ho no ne ye de tube no afa ho ana ye drain Johnson no ne drine wie na still na Johnson no mfa mfa be ma ni mu ba mo kwa jeso kraba ji se ye de tube no ko hye eho na Johnson na fo ma ba na nyame nam ye so e ma e ya abro so ye de eduro nipa na to eduro so a oh nyame be ya mana bro so obi ofro so doctor tube na yi o ye brand so nti no ye de we de etwa to sisi a wonam kroma de obi aka ne se fatwi na ebeko mema ema obi a ebo ye mrane ebi se twi na memene e ya duro mienu we so for mama Dawood be ye Dawood e wo man Ghana mu no gina sa duro mienu twi na memene we ye friend di adanse amfere bra wo de we twi no now me many 360 capsules no sabi obi wa ni sisi achia ma onama ade so de poma ke alo du bidi afro popo aro as a center boat na bu onim say obi wa ni mentem otie tie kwa hwe obi wa say maame na wachia no papa na ni sisi achia no ni mfichire ho aro ho say ye de sa ade no beto so but offer Dawood ointment and Dawood 360 capsules obenom capsules no anopa ene anwumre na anopa no sorry a wodware ya na de Dawood ointment na twu sisi achi anwumre na wasan de bi atwi nti o se twi na memene na nsa bia wode bi bo asawa na wode atu akoda osisi no ebedwo se fom obu ani kotodwa ahono ama kotodwe ni ye wo no se bi na onya nanta but then nan na akoda ni alanta yes wode Dawood ointment ni twi na wo memene capsules na insha Allah enye mitumi numbers ni bi 0244 886437 so dem nim so agro hafwa hwe oka Dawood ointment you know anum bron for 7 me ho na minim kra Dawood minim from bronga half oh Dawood me say Dawood Dawood ointment they say amano ne for no bia to Dawood ointment oka Dawood ointment bono for no say be the sra betin da se nan betin da obi wodo ma hin cross say Dawood ointment in the sra tin do se caterpillar oye kuani a wo de Dawood ointment twi na wa memene capsules no 0244 886437 0244 ya wadwe so krapa baby akane na Metro FM no ewo no eho na Dawood Herbal Hospital product ni the pharmacy over the counter baby a wo bia de ko baby a eton aduro also per Dawood ointment and a Dawood 360 capsules. Doctor, that's na me ma baraka di sallan so baraka kade on the 6th July my birthday na 6th July na so na ma me so be free makaba enti ya ni asem kitwa me pa cho ba zanzam jibisi mi ho me ba si anti me ya di aba abusia Dawood ka hona kwa jeso krapa nako na kona koje wayare hwe doctor obesho kama piwak 3p garlic mist baby no mane moa osi bravo mo de duro no so ya de ya no na yo titi ma ni pedua na bebre wo fra ekutu eno de to be ya toa hwe pai tini ekoko no bi infection akwa na ne wa chinchina bebre to no ma mu nyina da wo benye
enye bi atfo 0248928834 yebeko Canada me ko express group yebeko Austria me wie ma fa me home me bag ready Lex uni passport uni visa na chese this would do for express group ko ba djuma ye ye ko school me pa osia de scholarship visa ticketing holidays express only Lex be express group IELTS start ni to fenyina e kan bi 0249000448 judgment data o sinye wonu bon o si asanda ne apoto bibre ye be yiri nyina boa na de ehu afase na afam yankoi yakotutu ni enye yie na emoa judgment data clinic osema boa me ho silver ni nyina haliyam tokotoko bem na wodi die what master report junction total filling station chima magazine ye ho kofodua ehonso eginam 0559139582 yadwomo democrat case and I say na be man is kasa no de ablewo pacho 6 million fees e obey nya 2 years nyina na mo de akoto na busuafo anim pacho ni papa nim ni papa nim ada awode pacho tie nu esi no kafra ai eti ni papa e ya we pacho e de na wakafa ho mo me fe be man ni catch and say ntse wo mo ye ndai no say ode obepa nyamboa kwesiada no kwesiada etwam kwesiada last Sunday ma mention enim be 10 o'clock ti ma mention enim ata na me say na me kwa so nti wo fa me a na nka mapeke na nka abafi o hwe enim a na nka say na ma chema adensa adensa bi anu aba still na o hwe enim abi je manya no yani ono boy ni papa ale papa na koto atopa no mo frɛ papa na mai is a champion so mommy I and some said I'm say ya kan wa say ya bre ya tufua bre shia bema and so still ani omo ya no manyam bema de ni number ma onu mo amfra wa ko fina ko ji wani so mami na so fire wo hwe akodai ade ba ko e feni se wonyini ni ka wawo na be megina wo ncha hospital wo dada wo na ye yi wo no de ne ba to ne saso na wakotra ka mu se taxi o se de be yo na wo ba fie na busuani agi na so ne nkode wo to mo fo mo mfa tini ye kan se ensem wo se no kwa na ekoso tima bai muntu mo fo wate na mo maame no so so munya wo mu asomdwie fi se dia tetie pa na ebre wo mu tini ye kan se abrantia no a awakoye sa de wo se no nyo papa na yeye na akoda ba akupe wodidi ada akwani se nkwa no wodi a wuntimi entren tini ye kan se shawba e wa sadie enya papa sadie ode atu anunti ni America ni say one friend of yanyano hello ima bajo mi da omujina so hello sami ati say na mi adum me pacho adwuma mu adwuma mu boko wodi ma baba wa friend ya adwumo bajo also onu wakola mfie mienu sika wadi 6 million adai Same Mese wo bana wanya 2 years no wasi usika aba o mo hoye 600 cedis na adentia den na wo yakola na wo hwe na wo hwe no hello Same me pacha wo begina baabi na me ne wakasa anka beboa me no mienu nyina why Same Jina baby ye kakra na de baby a wodede wo hododo hello nti de mame form number ne ma ne frɛ hello okay hello me pacha Same na e ka sei
Mr. Champo de kasa IPG freno na so no ba me na kasa en kasa sane papa ne so a ye ne en kasa wate ne ani agro obanya mfie mienu a nyam na me kon ho betwentwi enti sa ko ho ba ne amde ka on se abrante no na ni da no na wo na wo yesa de no sabe so wo ba ebe wiase a enye obi na se wo hwe ne ma no se ne wo ye wo jira fidie so na wo kasa na wo pretend se ne asa wo ntene wo hini ni ebisa wo enye fe what you say enu nti no ne ye kan se asa se wo to na mo bi ebe sompa say na ye ne trase na asem bi o bia yaka oyin ni das I be join no your Paulina blame my lady me das ne me pesa me ka kire mai wa nyina se munya hwe ye wo mema bebiri wo ho a omo ntimi ne maada but omo nya ja omo hwe ma ena abaya bia wasi su bia ka hu mi se ba ma fawo a one day no ana abosomi mienu na wona wo behia na wo beti feeling no ana wani beje no wonya wie na nyinsen ba wo san wo 21 years a wo de behwe wo ba wo 21 years a wo de behwe wo ba say 2 years afa hu aka say aka 18 years a wo de behwe abofra no cause ye metie me nua be ya asem a wan kasa kra huntoto woni ye maye me ma me soma me na me nam na me kochia no no waje me number en wo so wo be ope me na me ne tena ye en na bosumi mienu na manyam wa hwe sabe abaya wasi so wo kasa nyina wo ka me maame sabe o mu mpodi nyankopon aye madom wo maame wo ho a wo tumofo amonya dai momfa sabe o sama kwakofa aba na mo maame ebeje mo no ahwe mo ni nti anytime ya na mutiri mo ye dai eya mo de bye no sa wo bre wo maame bebre but wo bebre ache wo maame tambe na bofra we wo benyini sa adwuma mpo na wo besua sa niam we nyina bete wa bra bofra aba fom enya sa wo nye wa wo de ye na mo prepare wo yie sa wo be wo awaye de wo cause boys na aba na mema na aba ni binom o mutimi de maada but o mo nya ja o mo hwema eti sa wo kofa be ma bi na wo ne natena ana wo ne nadaka hu mi se adwuma na wo sua wopon wo ho wo ye wadwuma wo ko wo ba wonim dia bosumi bia wonya na wonim dia de wudi watoto ne nyina dada na sabi wo sa bofra Paulina subudu ni boy na ne papa. Hello, join our fun quiz and this incredible holiday could be yours. Hello Paulina kasa enti my lady na me gusu ana me kan se mai wa nyina nya hwe yie e mai wa nyina nya hwe yie ba wo sa wo maame na ebre se fa nyina se wo maame mom na aye den awo ti anytime bia sama toto mo nya me anytime bia no mo bebre enti mai wa mo mamoni na ho my lady me da ase ye nto aso. Hello Sammy. Yes. Mesi unim ya adwomo. Aminim no. Ose woni wa kola 2 years. Sika bia ma adentia. Ebacho, metima ba ho. Ai, kanu kra na beboa me pada be na wo ba. O de me pacho me ba ho enne na echina mu ba ko bacho me ba ho. O china mi hia wo. Wo get ya adwomo ne se wo boa wo ma no kra bi wo. O se me ma. Ai. Na asoma o kan element ya me se me ba o se me ma. Ya me pacha wo Same. Maame wo ba me nsole na betena sidi asem na me ni pe kasa wo tutu bo ba park so. Same. Yes, pacha me ba ho. Ni manim sa wo be ba na me pese me kire se. Adre na watena wa 2 years na ebi makura edru ba bi ayedru. The pacha o de na me kan say o de me ba ho. De me pese me kan me ba ho. Bra, Same he mi di obuo ani die kase e ma. Ochina anopa time mami hu. Why? Ansana I legal aid yasem. Why? Machi. Cause oba no wanyini akra no ko school. Kola ese o ko school. Ti bomode why? Nebra, o de atoso. Yo. Paulina kasa. My lady, na me de manu si enu aba man wa kasa. Na mo mame nka bibi mfa nkire wo Same. Da bia emprepia na me na nata aka se wo se be ma wo no wa wo hwe wo ba da chi wo banu tim pampa. Na mom wo no ahwe oba wo beton kaka peka ayemka na duro na beton ne daache enti yem pese wo beton saa ne ma ne daache nti sabi o men kasa obi a woton kaka duro ahwe ne ba wo da bi na mom saa ne ma no koso wo be ma wa bra bo ma wo bre
Emprepi toda obeshi papa bi wa bonten wo twene na ase nkakra ebi wo so obi so damantwe ebi utim bi say ada papa yi oni ba na sebe wo na wo hwe oba daachi eyeye ma wo abofra wadi mfie mienu de sebe oba ne de obi nkasa chenchen akọwale no na emom oba de ekwan bi ase wo hwe no emom my lady wada romas wonya kasa nyame adom okira obeba ne de ye mo nyame mpaye na wo ma de panchi na ye hwe nanim na ye fa yie entu yie me da ase divo my lady chancing bia woni mu aso chancing bia e woni mu aso abrante o kasei we nipa de enso adwene hyedan kreke hyedan kreke dinade bia wo yibia no ye fe wala tu wala sa ekoba sa trotro dava ni taxi dava te eno ana ekoso na wo yasoma ho kokoto ade Osima kwa ko shabrante wo se o beso woni metra. Wo wagene number friend. Eti wo fa wo number mami. Na ne ngoko train. So ne kwa ne ngoko train. So no betra. Ani nyame ye odu na kwa tena. Ani watena ni watena ni wasanya tena. Eti wo ha ne sei. Wo ha ne sei. We eti no mo se kongro ni bia na sei. Eni me bi wo no mo a mimenti mo se. What's your planty? Wouldn't you know? Wouldn't you be your tear? Wouldn't my brother or bo? Wouldn't you draw ye? Wouldn't you follow by? One can uncheck a more. One check a pop. One shot at a shadow. One can tell me was a maple watching number. And I'll coffee 2 months. Ah, who was what? One my wife, Gina and Yini was him a quam and a shake moi. I'm not an apple for that. Something pretty as a brave ye brave curano. Say you're blanty crab a begina. Ne wogi tum ade ne ko gira court no wogi tum a wo a wo check be man adwuma wo ye sika so de bebre wo eri so ya baba na wo tie fi a ebi ne eri afutuo no enyo adwen se wo de wo adwen nyo nam kageti a emmo no bebre nam kageti na mantwa a na mfiche omu se mema mienu gina ho di nkomo na wo aso nko ne wo hwe wo mu ono ne pese wo fra be ma se be ma be kire kokko ne me koda na wonyim vanchami onyim obenyim eti sasu ne bam dia esanete na abrante samro no ontie yen so otie nya kobatere doi ana babi onam so no ye fe ne kwano twem koma wo di na kire eti ono onam ebia trotrofo bana se kegitia edwa wo di no nya dade na kote radio so eti e besre e mabawa moni na ho se wo hia be me se wo nkasa obene konyi saudi a pa adwuma nye pesika guo ene wo hia be ma no no nyinsa ye wonya ba ma me so nya banana ede obeso mo dachi na saudi wodi kwoto brante so 2 months say wonyi sen no sa ma twode ma me buso bom tabruche no wo from kwado mu di watem woni ma wo chache me wonyi ska so wache no ontu apapa wa mu problem da man die akoba tabia no won ayi akoba da ma tabia no man bedirachi ase oba tan eti oba woni akwandi wo tinti wo koma be ma no wada hwe be ma no obetimi aboa o anase du dia na busu obetimi agiwana enu no se wo hwe nye to ko ina wagimi number 2 months o se yenkone koda ebi kwampa mekasa yi wo fan ko tum papa so efi kire ado ma boku nto na se ebi kwa akamu na akamu ehweba ebi che hweba odu ko ni fie yo ani ekokotra woni ne tena che ansa na nyinsa ne ba 2 months na mo ho ban beraki aba urasta mo ne jipa percent amwa yo di for fasie maladi nti ye besra abrante no adna na busua abrante na busua so no oboso anya nana eti omunyina meboa maame na eboa no de maame no onye adwuma wabere onye adwuma ma menka so manye ye ha obeba bebi obi ebetwe ndantate anya ye be kwakwo hwe bebi obi mane ha why me pa cho ne YouTube for so ese e bo mabaso Samuel I said TK Abigail Kumsi o se na woda onyamishra no papa Regina Jima Jennifer Ado Pretty Empire Ade Kofi Francis Emilia Ofori Tebi Christopher Rama Vidanyako Nicholas Opoku Franklin
Kwame and Priscilla Dazi Mensa and so ha ena Prissy Benny and so ewo ho YouTube for Nyamisha mo Dimaya Fatima Dut Georgina Adom Edamosepa and name so yahala mubi na oh yes madam ye brain nti ube kan de Epamche we ndi aya ne se me wo no yara kaka nti na dwuna no e wo fom madam kasegu akasamu we no ne bema no wanyam no ye hu obaje nyinsa ne ye hu ne biem oba no na dwen wo fom enso se na ha mu de ni fom obi anadwen wo fom no tumi ono na je bema ne number ono ne kasa no so ono kura ne frɛ bema no tinka se na dwen wo fom na ni da no pa wa fi mu a emu ya ne frɛmfrɛm wanyam no ye hu ne biem nti 6 million crore kan anu ya be ba ha ya na ne papa ba afie so wodi bi ato aba so se ma fe no mo age so mo behwe no okay wa ba no so ni tiri ne nsasa no wodi ba ntimi ka no ma 3 million 23 million ne ma me no wodi ma be na asa na akra ifi am de ko hospital me ka sa no sa de 2 million ba ye je so ye mfra kra mi sa se de hu sitie abema no wo ye o se o frɛ na wo se na me ba fie kwasi ala adwada me ba wa di adwuma wo ye adwuma wo magazine wo ye adwuma pa de papa so ye book ma wo tetrem station ni papa de enye ba force no na se bi okodi no wano no se ye be fa hu akwara because akwara ye nim de o te papa de ye hu so was tetrem station ha boy no na efre na na ablante na efre minti min kire me pa cho madam ya te why wo de oso ochina nti e ma the benefit of the doubt me pa cho obi di ni birthday am fan to so my emfa a course be de ba ku bi ma ka chiri mpa cho de amamo ai we ye ma mi Millicent a wo New York o si perpetua odi na woda e wo tachimai enti ma mi obo se wunua no wonderful de na to so ama why happy birthday dan es papa difo me masima mi no de obre oshu no coach dan as wadawroma bra panyini coach ene Mr Alex ene Mr Alex Yankopon enshira pa Mr Coach ene Mr Alex Yankopon enshira in fact show de enseka mi wuro na kam de show ni kire ano odene oskeni chemi o cheso oda president for soup oh enyize na chese mani jaje ne say abroche show no ene ma bi we fra abroche den so prem na ba etibda chen onyankopon ochira papa wadawroma bebia wi skere free no nyame enhye wonem na ebushoni nyina so no monte de munyame so mfa so wo Yesu Kristo de munyakopon nhyira wo chira papa me das bebre my lady yes that's 0554931931 0548931931 pacho oba no lower volume no baby a wo bi a hwe asem bi e da so etete wo ejeje wo mu famna yen so Sompa Nkomo etwantom sia kokosu nyame ne eboafo be translate nkonya pasem ne tuagubre hello Nemane awini takabie original na dia sama be yesusu asungen kanwa de gabole Abraham Paso bato no kuchi ameja Dr. Nelson na me am Dr. ma chansi okuchi pesi mo gboda so to na pan fa ketu mami ada di twem e dia so kwa kwa eto by because I mean ya be me better say said me wa ho na ewia se wo pedia bi di dai di akoro pedia fo sabi mnante mu apato mo fama okuru mu ama se bi enya do omo to pampes bi ko gen sa gbo hotan o de obi di ewo na said in previous unpeccable like the tio omo de da ja yo yama ka men kwa ka manen kanu so na ja onya dia ba sita na bayande sano no de penje yi wo de manu bi sa so e kunya dodo o so ni manu ma me srete e bi fo ku mo mo man na mana chen so nya dishia me da se pi asemu hello 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 Pacho udi etio good afternoon the person can see that I say intio person that you got to wo so the Pacho when you be man woni funu dai no saade no nyakopon nim no kroni wanya de kura shebe kramofo kura no so obu na se shi garno asisi no akwa shi no a dipa o garno kwa no hwene bedem eden tuma akatem ni tana beja so na wa o garno de sa awura ntuma nim
ebi asisi no ho kama na ya kwakwakwakọ asisi na wako akusi no na obi dini funa ba na wo ne da no na wa gene no e kire wo sen nti misra mu ma doctor fo ndi kan hwe na adwene mu hwe ebi na bibi e ha no e me ma wo ye sare no e da ma se yen se da se hello me nua ba ma he mami ya de na o me ko cha na hu na mo tete radio adom ne mo mpai bo ye ho ye de ye hu ase di kan me den de kodwe ye pa a me den hu hia me ka tete chuku praso e was central region na mami me de maka me nua ba ma no a obetwa ho de mo na asem na kakra na we ni de ye obetwa ye na ninye esua de ma emrante wa etiso sede ewiase no yempa nko ba bia wo mami na onimpa ha wote ase so wote ase fo nyankopon abo se ni sudan ni nestaso nese woni oba wewu epopada na wa wo ta trese enki obi bia o hwe Sompa TV onpanya de siade kase emma no wote de ba ya sudan dia etisei ono nso onkonkwade di edi ewo mse de ba ya na nko hihia no enti ya basra mo ma sofo amboa no no na asomdwe na medidi se sofo boa no na asomdwe ba odi beti no ko meda mo ase mani nya me ye ni e de ne be ma na me ne deliver hello oba ma udi yenti o the battery people to kasa yo the battery yen ba yen tese me man yo me da 9 years he said the man when na see me so me na me dipa kasa man na kana 3 years ska ba man na send me on him 2000 here me dipa shamba it's me ya ba what you kasa onu am money so for more than no shamba na empire ba ko pa o so yo so mo mpa che ready say e wa fa e shira ko so di shira be ma no de sharp ram o fa no ni o ma na ho den a de bi o ko kuma so ni ka o de trade ya na ma ka na di e no ni type bank de bi o so ya o mo kola ono na dwin mu e wo form tumi gi be ma number frɛ no e ko ma ni ko e ko wo mu ma no hello good afternoon oba hima udi yenti o Pacho family had a pasta to this. Na boy ya do you are the all day that they wrote down you for that. You if hello memu wa ne ma omo ye de obi wa ko tufu na dwese ko twefunu na ba I will just say, hello. Good afternoon. Afternoon. So for Gabriel for Prodia. Also for Yentio. The American can say Michelle. Oh boy, Juma pop. And you not to say my brother or anything. So see, why would you say the William and yet the work was so high for 2 years, whatever years how 4 years had me. Yeah, say, and yet, standing from up here, I want to see a home. If I don't, it's such a motive for no, or would be argument. You. Now, every the pastor, somewhere in another football who know what they're saying. I mean, I can make a what to now, question. Yes, I will not so too before. That's what I don't know. I don't know about that. Now, so and to know the American say, Mombana, Yamisona, Asunde, Ebramon. Hello. Afternoon. A giant you. I want to say, that's the summer in India. Anytime since in my life, now, my child is good to do a central with a very tricky in the crop. I mean, the do but the gun and the jump down in it. The G and the G. Now, maybe so need to be there. We have not drawn to say, yeah, or something.
na so say you yes me ke say if no I can't time and I not happy ebusiani na kwa jina ni mama no and no do the ban when ya so mbona ebe so we born as soon as to the them after the be an is supposed to be some I know that it's a general that your ban is a general but then another function you just found call back to any guy and ya way because I would the cat the position of it is for something and that you know what the other down that's hello Udi hello Udi you free Eba cho hini ani actually boy you that na now to listen at it. So many like you call it look for you kuma. So na me no ko ye ma. Ye kasa na so ko na. Pass yourself like me can say or pass yourself admire the after you. But me no ko ye ma no. You make that house if you don't have any time. Now why now share bad house to me bo ho be hwe no. Say dia o be ka dia o man. No wa be hwe. One thing I say dia e dia the 5 years in 3 years and actually. You that's hello. Oba hima udi you. Me ba cho me de mafia me ka say free aprade. Yenti o ma. Oh, he didn't know the oil and mystery. If you will see, I am making mystery. Takra mention I can say, Papa, me who dear Hannah. I only know my remote, almost a moon style. And she only or banny jay. No, for dear, obey the way you start amount. I come a bad pan or being yama will be a doubt too. So on an either. So if they begin a hand. Yeah, that's hello. Udi yenti. Hello. Yate won kakasa. Good afternoon. Afternoon. Me ko safi ejoso me de madama. Yo. But me de I question bi na e margin kakra na me say I am shemo sompa and we are the am sure. Did it share margin but me ne kunu aware March mo na ye fiede ya fanko embem court. So person can show me this all say let's dia ko embremu a e share margin na ma frem ma ware awie. But I worry ya yes ya worry mo ye na fie die. Customer and I'm mo pesa mo ye na ordinance. Pesa ka ye de ko mo betimi aye kremi. Mo betimi a wo frɛ ye akira betimi kra ma wo papa Mr. Krapa number your mind be your mo ye say adwuma wo be hwe wa ya ma why mo se me number 1 ya fa wo number me ye be frɔ na de mine number ma why you must that ya me sham yo okay then fine last caller. Hello Pacho na twa to din ba bi akasa free Eba pia me kasa free ejuso. Yenti una na pia. Open na radio mesre mo. Na me pese me bisa me ni abema na se. Tuma anu onu amadeda no. O yusu condom ana ase obodo. Bisa na so yusu condom. O yusu condom o. Okay. Yeah, that's ebusia production line no enegusu no ba bi a obi a wo hwe se wo case bi betimi dia brain 0541 126 626 0541 126 626 and 024 2056 978 enkransa kosompa maestro ho sada na bawan so asembia wo ho a mfa nkoda wo ebesi nkonwa ne ara ehun pumasibre aprosifo nyina ayere mama love
wone maame ama awia mekyia mo ne adwumayefo nyina ye sori so ama godie mu fa beto aso Sompa Nkomo de